128 jeunes kabyles, nous les oublions jamais. Nous les oublions jamais jusqu'à ce qu'il y ait une justice, jusqu'à ce que justice soit rendue pour ces martyrs. Le martyr de la massacre, c'est le 20 avril. Le 20 avril 2011, il y a 31 ans, les Kabyles ont cassé et ont ouvert une brèche dans le système politique algérien. Ce système qui s'était installé en 1962, après l'indépendance, par un putsch militaire. Et il s'est installé contre la volonté du peuple. Ce régime qui s'est accaparé de l'indépendance algérienne est condamné devant l'histoire. C'est un régime oppresseur, il va bientôt tomber, comme tombent tous les régimes dictatoriaux qui se sont installés. Nous voulons de le voir, nous voulons de le voir. Le régime tunisien de Ben Ali a chuté. Le régime dictatorial de Moubarak en Égypte a chuté. Les Libyens, ils sont en train de conquérir leur liberté avec des armes. Au prix du sang, les Libyens, les Tunisiens et les Égyptiens nous rendent hommage à tous ces peuples qui sont en train de changer, de tourner la page de l'histoire et instaurer des démocraties dans cette Afrique méprisée, dans ce Nord-Afrique, dans cette Afrique méprisée et abandonnée par la communauté internationale. La communauté internationale qui a toujours soutenu les dictatures. Nous dénonçons cela. C'est pour ça que nous sommes ici pour dénoncer. Nous sommes ici pour dénoncer cette complicité avec les dictateurs du monde. Nous, Kabyles, nous réclamons clairement un référendum pour l'autodétermination de notre peuple. Nous avons marre de ce pouvoir algérien qui nous méprise et qui nous assassine et qui tue nos hommes et nos jeunes. Vous les voyez tous là-bas, ils sont en train de nous regarder et le message va arriver jusqu'à Alger, jusqu'à Mouradia, jusqu'aux militaires algériens qui savent que tuer. C'est un régime incapable de changement, c'est pour ça qu'il doit tomber incessamment. Aujourd'hui, quand vous le savez, il y avait des marches en Kabylie, il y avait des marches grandioses dans toutes les villes de Kabylie. D'ailleurs, في زوز وبيرس. السكين فرد encore une fois يجيك النظام يوجد بعد ضرب الغيظ الإنسان يوجد الشباب في اليوم يوجدوه النار يقضي الحمار يقضي يسار يوجدوه النار. باش نخلينا تشكل يجريبان الدكتاتور إلا قد تشكل يمكن غادي تشكل تجوه جبدي إلا قد يقصي عاش باش ينتهي الحكومة أو خلينا تشكل نفسي ويجي ماشي ولا فقط باغي تاكلوا ماشي واش ماشي كاين اللي صوت يوتيوب واش ثمود فينا ماشي كاين السن ثمود فينا وما الا وجد الحلاله شي فاسلنا شي غلنا شي بطالنا شي دمنا وتتسكننا هذا فاسلوني بلي ولا صوت اللي قرا خاطر شالنا فشلنا بالجدود النار في حلال بالجدود غادي تحلال ونبني انتو كبريتنا كبريت الدليل كبريت الدفن. Nous sommes un peuple digne, nous réclamons clairement
1998. Qui a tué à Bananban en 57? Depuis cet assassinat, la seule culture qu'a le pouvoir à d'Alger, c'est l'assassinat de ses opposants. Les peuples tuants, tous, ils sont en train de réclamer du changement, ils sont en train de faire de chuter des régimes. Il n'y a que le pouvoir algérien qui ne veut pas chuter, parce que c'est un pouvoir incapable du changement. C'est pour ça qu'il doit être tombé, qu'il est banni, et les masses populaires, la Kabylie en premier, doivent le contester jusqu'à sa chute. Cette terre libérée par nos ancêtres ne mérite pas le sang que lui a réservé Bouteflika et ses consorts et ses paramilitaires. Cette terre ancestrale nous appartient. Dégagez, pouvoir algérien, dégage! أتصل شقاً باليوم الماك لا يبغى يشارك ثمور والبغى لا يشارك ثمور والمالي والولا شو كذرايتي شو كذرجات سيني مليان رشيد سيني مليان هكفيليون صب الغتايان باش نحن في زرفان اكو تايريين ما إلاش فهم لا بلاتفورم ديالك سا ne parle pas uniquement des revendications kabyles. Il y a des revendications à caractère social, des revendications à caractère politique et des revendications à caractère démocratique. Aucun Algérien nous l'avons vu venir soutenir cette mobilisation populaire, bien au contraire. Tout le monde s'y dit, c'est l'automobile, c'est la construction d'un État régional kabyle. أما توصل مثلا فقط اليوم أفندي أمريكان يصور في غرينا الفوتسي في غلاوي il a transmis notre message aux institutions internationales, aux États-Unis et à l'ONU pour condamner une bonne fois pour toutes le régime algérien qui nous opprime, qui nous interdit notre langue, qui nous interdit notre culture et qui nous interdit de vivre dignement dans nos propres valeurs universelles par ailleurs, des valeurs de liberté, de respect d'autrui et de démocratie. عملنا يسكمي أفوس كتفوس على إخواتهم أفوس كتفوس عملنا إذن ويرانا وين الدول غفتي فاش يسوى أنا فرضنا رانا وغ ألار اسمنا غالا تفاني جال جداس nous allons nous immerger parmi toutes les nations du monde comme un peuple digne, comme un peuple civilisé, comme un peuple qui aspire éternellement à son authenticité et à sa liberté. Je vous appelle à rejoindre massivement les rangs du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Dites-nous l'activiste Zram, la Kabylie, il y a l'aide, si vous prenez le Jaïr, c'est un terrain de chasse, c'est un terrain d'exploitation et d'expérience. Terrorisme petit dans la Kabylie, l'arabisation petit dans la Kabylie, l'islamisation petit dans la Kabylie, والاستخدام من الغاشية أثني تشغل سومليان باش يدير التاويل لما تزرع مساكن كان قيمنا الليل 20 ابريل 2011 وزرع البنير أموسينا غني الحوم كانت في معروين الصباح نكوني ونحواج على الصبح نسان ونحواج على ميسورتين نحو نسان نحواج سيل لنا أما سي سورتين نسان أما سرساس نسان أما سي بوليتيسيان سي كورومبي وخزيان لنا أقلع ذاكير أنقيم ذاكير أنتنافع على من كنت في الغنى أذكر صلاة نطبق منا جبت لغفنو الزكلون ناسلمون فرما ستون كناغن التغرغي تغان سيصنف الهجية أغنى ستيو تركة دارو تنمر إنتك كناغن
السنة الثانية بغينا أحمد السكرتير جينيرال يفوقيتني باش درنا السنة الثانية tous les militants يخدموا في شاكية بصح تسوى دقيقة ذاك ظهر مليح مليح باش ندير دايما في النظام وبشك نبغى نقلهم كزيستانا ونفتحوا ليسيهم نعملوا فريمون تسوى دقيقة وشوف غير السميع ذاك بيدي خاطر مادام كزيستانا ومادام ويفرا مادام ودرع كبرا مادام ودرع تيجي لنا اي ثمان كزيستير سويلا مثل دونك وزير غرار يمروا كيك تولي الشبراكي يفدين ولا نزرع الكتاب اللي ذاكي نزرع تاكي يدبرين يصابر ولا الشك ديكس شحال سنين وياكين عندنا الكتاب نعيش الكتاب رحنا يا كازا نروح تاع فلاوي راه نحسب يوم شاك سيكونس بالشغال ذاكي سنقار مثلا انا نحسب شحال غير مازال شحال يدنا غيسيد الجماع ايتنا اين اللي تزمر كل ست انواع اما ستيرا اما سواي نظام اللي تزمر ما تدورون ادخلنا لنا اللي دونتيتينا خربطت بنادم الى قد يمن الى قد يمن سوف يراكي دونك أذكر بنادم تنمية إترزنون السجن الرقيق أطلاق زلسل سوزقنا شحال يجي خمسة دونك الشكار ما تبع كيكير أنقل غرف نحسب يونيو هذا السؤال أذر غرف كذا في بليق إلاق سجاه الأول أما سلمون انترنت لا سويد الزمرة جوا أدق باش تسجيه الناس مشاحية اللي ميتون مشاحية اللي مبرد الساعة جوا إسحاق الزمر أدق باش تسجيه الناس دونك كيما تزمرة عندنا شعار الناس فرحت الناس الناس فرحت مهنية البريزيدون بنادار c'est Washington, c'est un message. Si on dit par là, je suis très ému, c'est parti week-end, donc on dit par là. Voilà. Message de Farhad Mani à la Kabylie, à l'occasion du 20 avril 2011. Ce 20 avril 2011, nous voici une fois de plus devant l'histoire. 31 ans d'un combat identitaire ininterrompu et 10 ans de lutte politique pour notre droit à l'existence en tant que peuple ont jalonné notre parcours au quotidien durant toutes ces décennies. Le printemps berbère et le printemps noir ont fusionné dans cette date où la prison et le sang du 17 avril 80 ont cédé la place en 2001, 2003 au sacrifice suprême. Le courage et la bravoure demeurent chez nous, ces ressorts éternels de cette résistance légendaire kabyle qui suscite respect, admiration à travers le monde. De Gabar Massinissa à Karib Assid, en passant par les 125 autres martyrs, tous ceux qui sont tombés, y compris avant ou après eux, pour le seul crime d'être né kabyle, ont été pour notre dignité, notre liberté et notre droit à la vie. Nous nous inclinons avec déférence devant leur mémoire et leur faisons le serment de ne jamais les oublier. Une plainte est déposée auprès de la Cour pénale internationale pour rendre justice à tous ces noms qui scintillent pour l'éternité de la firmament de la Kabylie. Bismillah, maintenant, merci d'avoir rendu à l'appel du pouvoir collectif au moment où d'autres peuples prennent des armes pour faire chuter les régimes du déni et de l'oppression. Nous ne pouvons que condamner avec la plus grande énergie le pouvoir algérien qui soutient militairement le criminel Kadhafi contre son peuple.
La liberté finira par triompher et le pouvoir assassin en Libye comme en Algérie tomberont inéquitablement et plus tôt qu'on le pense. Honte à Bouteflika et ainsi généraux. Leur heure viendra. En attendant, la communauté internationale le regarde. La Kabylie est au cœur de l'espoir de liberté du monde. Nous sommes aussi ici pour dire tous ensemble, haut et fort, devant les hommes, devant l'histoire, nous demandons solennellement, tous ensemble, la tenue d'un référendum d'autodétermination de la Kabylie. C'est un droit légitime pour nous, en tant que peuple, c'est un devoir vis-à-vis de nos générations futures. La victoire est proche. Vive la Kabylie, vive le peuple kabyle, gloire à nos martyrs, abat le pouvoir assassin. ولاش تسمح ولاش واشنطن le 20 avril 2011 ناس فرحات مهني président de l'UNEVAL. Donc, أيفنا ولاش شك ماشي غنهضر نتعاود جا قبيله غندميلا هذا سيدي هنوليس في تباتيسن دميلا شوكا اشتاقين عليه غمسنا بعد غمسنا قراب علاقة نهر وكذا الحق علاقة إثنائية والجزيرة لها شكا قبيلي علاقة الساعة علاقة السنة باش هذا تسفهم هذا شوي أنت ميدا بغاني غير تستقسي علاقة يحكوا ليستوار دي سيكل باش تسفهم باللي ليستوار دي بابار ومن بعد دي كابيل ومن بعد باش تجيني كتيني ماشي دوينا ماشي بهاكيا باش تشتاقين لي جينيراسيون هذا اليوم سوريا يقلق القدشات أين كنا من زمان سنقرأها في الوقت نسعى الوقت نغاه ويتشا ويتانا ويسعى الوقت ماشي ثابت ماشي الشيء هذا الحاجة ماشي إذا راه ندير اللي كيدير في الزرانات تيدير تيلابي الصح واللي تيدير السويلاس ولاش ذا شوي كذا اللي غاية هذا هذا شغل جديد ثانية في الأول نساعد غوات مثلا فيس بريزيدون مدني المثل يتمثل يسمى المثل من يسمى ذاك الخدمة يعني قام بالمثل يسي بوليتاس اللي هو فات دوفوار نسف نسال مازال ثلاث نسف إلا قلنا في السنة السنة لما تبويت في الفيت بوسني أخرين فوالا الوغ سيدينا وقبل من بدات تبريباري ناكي نخدم لي كونترول سولفين القشلاط عندنا دي فار كاد ذاك بارتي لومباساد tout ça derrière, elle commençait à narguer avec ces questions de base. On se dit, on ne pas se répondre. Alors déjà, groupe, les femmes, elles se rendent d'ailleurs, qu'elles se marient Libyen. Alors, quand je voulais dire Libyen, oui, c'est le pouvoir algérien, militaire, qui est en train d'envoyer des mercenaires et des moyens militaires. Le dictateur qui est connu, le terroriste, et au président Adjoulis. Alors, vous avez dit في خصني ماشي دوكني ليبيا وقت الحكومة الجزائر يكوني الخضر يكركس يكوني القبائل ذاك ذول لهنا ذاك ذول يحمل لا ليبرتي بصح يحمل لهنا بصح ونحمي لنا الباطل ونحمي لنا الاستعمار ما إلا يبواس ليستوارنا القبائل رحنا ربع التمورة استعمروا استحققوا Ardaouin est une preuve dans l'histoire. On a toujours été un peuple de paix. ونحمي لنا خرطبط ونحمي لنا نركب. كيسنا يسمى شغال. L'autonomie est liée, voilà, une confusion, l'autonomie à l'indépendance. Qui est راي وحدي, qui dit soit l'autonomie pour la Kabylie, soit l'indépendance. Et là, وكذا راي وكيل. La liberté نروح غوص. L'autonomie, c'est soigner. Et c'est pour ça que l'autonomie est liée. ما تشوفش اللي تدخل دائما يهون العقل الفقه العقل ستي شونس سي الجزائر ستي شونس سي لا كابيلي مي زمان صفات الحال الاوتونوميه اللي يتمثل باسكو زيكنيس دومون دي تمازيغ لونغ ناسيونال اوفيسيال ثم ما تروماركين اون دومون بلي تمازيغ ايوا شو باسكو حتى الوقت إلا قد ريبوندي بكا لا ونيس لوتونومي زمان صفات الحال غاس نزينيغ هو المؤثر يتاع هو المؤثر
ترجمة كروين جينيراسيون نظام أكيدي العيون الأوتونومية أطرس مش دراوي ديالي 62 الفولة ليلة بغا نخدم بينهم البوفوار الجيرياني عروشي في الصابون الجزائر تنجاوز كاع الفولة تنجاوز كاع الكوربسيون معليش أنا دوك جربت 62 هذا شي لا بوليتيك تخدم l'arabisation et l'islamisation de la société l'arabisation ديزينا كل القبائل بغا الاخرين عرب l'arabisation بغا الاخرين عرب اسكو بغا الاخرين عرب اسكو قبل ما تغال عرب ايه انتو غالا عرب وانتو غالا عرب ما ينسيو الاسلام سنيف الاسلام سنيف الجنة الاسلاميزم كيخدم بينا كاين شي كبرى 200,000 morts 200,000 morts كانوا في الجزائر اسكو وكيل الاسلام وكيل الاسلام يبغى ناخذ وكيل سي ليكستريميزم كون يسن الاسلام تورو صالي لعيبه تورو نتخامسن خدم شغل نسن باستا وصحفنا راه الاسلام وصحفنا ريان دي تو كوني شي نبغى كوني شي نبغى اسكو تنقول في القبايل اتوغا لوتونوم ماشي معنى اتوغا لوتونوم بس كاين مثلا نبغى باغ اكزومبل يورشنا نبغى ياسمي ليكول سيونتيفيك كبير يقرا غرام يفهمها يجي تويسيون هذا يروح ديك ليكول حتى ظهر عبدتي كيف ديفاس كذا تيروريست هاك ديفاس سي ميدسان سي انجينيور نبغى ان سيستم سيكوريتير ان سيستم بوليسي كبير خاطر ان سيستم بوليسي كبير ماشي السيستم هاكي السيستم هاكي هادي عندي le système policier, le système sécuritaire كبير وسكا اسكا تشيك نعرفك المستند تفايلين ذا بوليس اسما يدي يحبس هادي نصرصو في ويلات ويجرو هو استقمل ديال نفوتو في ويلات يهضر صحراء هادي يهضر يروح سجيه هادي يشوفو بار ريسبي يسلق درجه هذا ماشي اللي جا دارمي لا ديالو هذا اللي كيخدم لك الدكتوره الفساوي دوكلو فدي الاخلاق حبس النور سليكات كات باش يخدم بك واش راك دير واش خليكو فيه الشمس لكن الشمس عايز نقول لكن الشمس نقول ماشي كان الشمس لا ضروري تشطبولي الحكومه ديالو مثلا كيومي غالا عقليه ويومي غالا الدفك غادي تنضروا ساعه ذلك مش بوس ولا شحرس في الناس وديك الشاي يقولوا هنا خذوا وفي النار الكيرا مش هناك خدمه الكيرا نريدوا ما كرتوش هي هذه يقول حرس عليه في نقطه الشاي ايه هذا في ورا النور هذا في البلور هذا في اللي فامي الور هذا سميناز يروح تنتظر في القبائل ازدوي في الريس كان في الور اصلا على يقول انا بالمراتب C'est-à-dire juste un environ vite fait, c'est-à-dire cycle de la communication, respect de la communication, juste un mot concernant la religion, la religion, c'est-à-dire إذا تقطع الكراهين غير يحترم اللي كذب جهوان سواء لا religion كاش في البوليك إنسان فنيا تنادي في الترويج في المقدرة أرفعنا هذه مرة ونحن يسمى الذي في الناس المقدر المقدرة تولد النفاذات ماشي أنت غير المفير أنت بوزي إيا الأمكانية هي الأمكانية تعيشي يكون خلنا نشتغل نهضر في الريسبي de la liberté du culte وإذا زاد بيتزا voilà juste pour une précision باش يمسك كاميرا هذا الكودير مثلا c'est pas on n'est pas sectaire on n'est pas c'est pas la secte voilà c'est pour la laïcité et donc on est سيزيكنا ونسعى قرب المجانية لغاش نسوفري يلوى يدعم كيكنا يجمع الدروجة الجاريس نغوية يتمنى ويتمنى لا هي نسعى l'identité et culture نسعى أزال إسيو أرانتيفيو ماشي دويرا ديالي نارا ديسكنات نمكي قلاقا ديالي نمكي قلاقا لوش نمكي قلاقا نخدر نمكي قلاقا أنيمي
Donc voilà, juste une précision pour ça. C'est le maître de l'équipe de médecin, c'est ça, c'est vraiment le maître gagnant, le responsable de la communication. C'est le maître. سيدنا كنا وصلنا نبتدي نتسمي حتى نجول كمان نتيجة ما سيدنا بناي كلوك حتى الشعبية تصل بشكلنا وش نسك ولا نجول كلنا السيدنا جاي في كبيرة في ديزولوشن لحال au moins un minimum 70 000 personnes. Il n'y a absolument aucune information dans la presse française ni dans la presse européenne. La question, est-ce que la presse européenne aujourd'hui va diffuser quand il y a des bombes qui explosent ou encourager des peuples pacifiques comme le nôtre? Nous, on refuse d'assassiner des enfants pour que la presse parle de nous. Nous voulons continuer de façon pacifique et on va arriver à arracher notre droit le plus élémentaire, celui de nous gouverner. Voilà, il s'est en autorisation, à 19h, le combat continue, قرب الظهور كيش نزل الماتش، نفوس التوزيع on va les faire, عاودنا